Halo guys, sekali lagi Bos Michael from Car Life Automobile Accessory. So episod ni kita nak review Predator Asia 10 inci punya Android casing. So selalu customer tanya saya, Michael, saya tak mau pakai 9, saya mau pakai 10, boleh kah? Boleh. So ini kita 10 inci punya casing. So okay, first dia yang glossy black punya color, kau orang boleh tengok lah. So saya ambil tengah sikit bagi kau orang tengok. Dia punya fitting memang cun. Dari tepi atas tengok tak ada gap punya. Okay, of course ini aircon button 1, 2, 3. Ini semua pindah dari original punya casing semua. Double signal pakai balik juga. Tengok semua smooth. Aircon outlet semua pakai balik. Fitting tak boleh cakap apa lah, memang tak boleh complain lagi, memang cun. Fitting dia memang cun. Dan dia sini ada satu chrome disc dekat sini. So selalu kau orang pasangkan, mereka komplain atas tidak cun. Tapi ini glossy black punya memang cun guys. Memang perfect. So untuk tuan-tuan puan sesiapa yang minat, korang boleh terus beli dekat link bawah. Okay guys, terus ya.